Reka rero nongere ngusuze ngwe ikaze hano mu kiganiro cyacu cy'imikino ni hano ku Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV akomeje kugendera ubana nayo mu makuru y'imikino ndetse no mu mateka mu byegeranyo n'ibindi byose bigiye bijyanye n'imikino byose ni hano ku Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV ubundi ukabasha kugenda umera neza cyane. Reka tukibutse ko hano ku Isumo TV ushobora kuba wareba aya makuru menshi atandukanye atari aya sport ndetse n'andi makuru yose asanzwe muri entertainment nayo aba agiye ahabaye 24/7 amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 kuri 7 kuri 5. None katukubwire ko hano kuri Arthur Sport TV naho haba hari amakuru y'imikino agezweho, transfer, amakuru yo hanze ndetse n'andi makuru yose agiye atandukanye. Hano rero dukora muri parallel. Ahagiye rero utareba Arthur Sport TV igumira no ku Isumo TV byo hose ni iwacu, ubundi komeze kugenda ubana natwe mu makuru agiye atandukanye. Kankubwiye ko amakuru ya sport ari base cyane kuri Arthur Sport TV ndetse hano ku Isumo TV naho twagenda tuyanyuzamo, ariko kuri Arthur Sport TV niho hari amakuru menshi cyane ya sport agiye atandukanye. Ngaho ni amakuru yose muri rusange, bivuze ko amakuru ya entertainment ayindi makuru n'ibindi byegeranyo byose ni hano kuri Isumo TV, byose uzagenda ubihabona nta na kimwe gisigaye. Sasa rero gukomeza kubana natwe rero ni inkunga ikomeye, kandi kutabana natwe ni kunyagwa zigahera. Sinzi rero nimba twakwifuza ko abantu batureba banyagwa, ahubwo twabifuza ko ibiye cyose mwahorana iminyago namwe mukanyaga. Niyo mpamvu rero twakomeje kugenda tubifuriza gukomeza kugenda mubana n'Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV, ubundi ukagikomeza kugenda ubona amakuru meza agezweho kandi yakomeza kugenda aguhindurira ubuzima. Reka nanone nkwibutse ko nyuma yo gukanda subscribe ushobora kuba waduha igitekerezo kuri 078 72 ubundi 883881 ukabasha kugenda uduha igitekerezo cyawe aho waba uherereye hose ku isi. Nimero yacu bakuri WhatsApp watwandikira tukakuvugisha tukakuha amakuru cyangwa se tukagushyira muri groupe muzajya mubonamo amalink ari direct y'amakuru tuba twagiye tubategurira hano ku Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV. Kana none rero nkubwire ko amakuru yacu agiye kugenda yibanda ku makuru agenda avugwa hano mu Rwanda kuri transfer ndetse ni transfers gusa ndagenda nibandaho kuri uyu munsi, aho rero ndakubwira transfer ziri muri equipe nka Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain ndetse no muri equipe ya Rayon Sport, equipe ya AS Kigali, equipe ya Marines FC ndetse na equipe ya Police, equipe ya Kiyovu Sport ndetse na APR FC. Amakuru rero yose nakagaruka no ku Isumo TV, ubundi ukagenda umera neza cyane, ukagenda rero uryoherwa n'amakuru tukomeza kugenda tugutegura. Nanone tukubwire ko kutabana n'Isumo TV ari ukunyagwa zigahera. Nakubwira ko ari ukunyagwa zigahera rero, kugira ngo unyagwe ahubwo wanyaga ugakomeza ucyura umunyago wagenewe rero n'Imana isumba byose iri hariya mu ijuru, ikomeza kugenda ivuga ati bana n'Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV, ubundi ukomeze kugenda ugirirwa umugisha ndetse ugirira umugisha mu byo tugenda tuguhereza byose. Reka rero duhita tukwibutsa ko equipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo tariki 27 z'umwaka wa 2022 aho ni Kamena cyangwa kwezi kwa gatandatu. Ahangaha rero nibwo equipe ya Rayon Sport yabashije kuba yagaragaza ifoto umuyobozi wa Rayon Sport wa Jean Fidel Marasinyisha myugariro Ngendahimana Eric. Rero twagiye tubivugaho mu nkuru yacu yabanje, ariko reka tubigarukeho umenye umukinnyi mushyashya wa Rayon Sport muri kino gihe. Nanone tukubwire ko uyu mukinnyi rero ari umukinnyi wabaga wari ushaka rero kuba yakwerekeza hariya hanze mu gihugu cya Zambia muri Lusaka City FC, ariko bikaba byarangiye ko Rayon Sport ariyo ibashe kuba yatsindira uyu mwugariro ukina mu bwugarizi hagati aho twita benshi kuri 5. Rero akaba ari umwe rero mu bakinnyi tutavugaho byinshi cyane, ariko mwagiye umenya muri equipe ya Police akaba ari umukinnyi na equipe ya Kiyovu, akaba ari umukinnyi rero w'umuhanga cyane nawe ushaka kugenda afasha ibintu byinshi equipe ya Rayon Sport. Nyuma yuko rero Serumogo ari asinye equipe
ya Kiyovu andi masezerano. Biravuga ko equipe ya Rayon Sport rero yabigiye kugura amasezerano ya Serumugwari, ikaba yamuzana rero hano muri equipe ya Rayon Sport, akabasha rero kugenda mena nazo. Tukubitse ko rero Serumugwari yari yasinyiye pre contract abayovu kubera ko bari bagiye bamuguriza amafaranga yo kuba rero yakoresha. Bivugwa ko rero Serumugwari rero afite sheri wiwe cyangwa se umukunzi we benda rero kuba babana, aho akaba ari byo rero byatumye rero aba yaguriza amafaranga equipe ya Kiyovu iba imuhayemo makeya, ubundi rero abasha kuba nyuma aza kuba yayisinyira. Ibi ngero biravuga ko rero mu masezerano rero yasinyanye yavuze ko equipe yaza kumushakisha kuba yagura amasezerano ye na Kiyovu Sport, ubundi akabasha kuba yamwegukana, ubundi kongera icyo bita amadons cyangwa se amabonasi kuri equipe, ubundi akaba yayisanga. Rero biravuga ko equipe ya Rayon Sport mu makuru dukesha abantu b'imbere muri equipe ya Rayon Sport badutangarije ko Serumugwari bidatinze ashobora kuba yamaze gusinyira equipe ya Rayon Sport, nubwo babigize ubwiru bukomeye cyane, ariko niko bimeze. Bakomeje kugenda batangariza ko rero babigira ubwiru kugira ngo babashe kuba bakubahiriza umutekano w'uyu mukinnyi ndetse na equipe ya Kiyovu Sport, ariko bivuga ko equipe zombi ziri kugenda zidiringa ko kuri miliyoni zisaga rero 12 yari amaze kuba yasinyira equipe ya Rayon Sport yakongera miliyoni 5, zikaba miliyoni 17, ubundi igahita yegukana uyu mukinnyi wo bitwa Serumugwari, akabasha kuba rero nawe yabasha kugenda amera neza cyane nawe muri equipe nshya ya Rayon Sport, akabasha kuba rero nawe yaba umukinnyi wa Rayon Sport. Reka rero twihute cyane tukubwire ko undi mukinnyi uri kugenda avugwa muri equipe ya Rayon Sport n'umukinnyi mumbarire ni umukinnyi witwa Haruna Niyonzima, ndavuga mukuru wa Muhajir Hakizimana. Uyu rero numwe mu bakinnyi bari kugenda bavuga ko muri equipe ya Rayon Sport nawe agomba kuba yayisesekaramo, akaza kuba yayifasha hariya muri hagati muri Rayon Sport rero, ndetse akaba ari umukinnyi rero ukenewe ko yaza muri equipe kugira ngo yongere winning spirit mu bakinnyi ba Rayon Sport. Muri sezo ishize byagiye bigaragara ko abakinnyi ba Rayon Sport bakinaga ariko ubona nta winning spirit bafite, hamwe na hamwe ukabona match ziragenda zitakazwa bitewe no kubura winning spirit cyangwa se no kubura esprit morale mu bakinnyi. Uyu mukinnyi rero ni umukinnyi bizwi ko ahantu ari afite leadership capacity cyangwa se afite uburyo ayoboramo bagenzi be bakagira ishyaka ryo guharanira intsinzi ndetse bakagira n'umwuka mwiza hagati muri bo. Biragenda bivuga ko rero uyu mukinnyi agomba kuza kongererwa amasezerano, akasinyira amasezerano y'imyaka 2 equipe ya Rayon Sport, akaba rero yasinyira amasezerano kuri miliyoni zisaga 12. Nanone biravugwa ko ni bivugwa n'abantu b'imbere mu Rayon Sport, biravugwa ko umukinnyi witwa Muhire Kevin, nyuma yuko ku munsi w'ejo atangaje ko equipe ya Rayon Sport batari bicara ngo baganire neza, nawe yaba yatangiye kuba yajya mu bigano kuri iki gitondo na Rayon Sport, aho hari Kacyiru rero mu mbare Kimihurura yabashe kuba yazindukira, akaba rero nawe ari mu bigano na equipe ya Rayon Sport. Usuyu wenyine uri mu bigano na equipe ya Rayon Sport byihariye, ahubwo reka nyarukire ku mukinnyi witwa Nzigimana Karim Makinzi, nyuma yuko agaragaje umukino mwiza ku munsi w'ejo. Wari umukino wo guhatanira cyangwa se guharanira umwanya wa gatatu w'igikombe cy'amahoro 2021-2022. Yagaragaje ko ari umukinnyi ukiri umuhanga mu kibuga, aho yandagaje umukinnyi witwa Muhajiri kuva yatangira match kugeza match irangiye. Umukinnyi wagaragaje ko atari wa mukinnyi wo gukinisha ibigufu byinshi, ni umukinnyi wagaragaje ko yatanga assist nyinshi. Murabizi imipira myinshi yavuye mu mitego ni imipira ni imwe mu mipira agiye ikorwaho n'uyu mukinnyi witwa Nzigimana Karim Makinzi. Igitego cyatsinzwe na Ishimwe Kevin, muribuka ko ari centre yari itewe na Nzigimana Karim Makinzi. Igitego cyatsinzwe mu bitego muri iriya penalty rero yagizemo uruhare. Nanone hari ikindi gitego rero cyatsinzwe abashe kuba yafata agapira akagenda gatera acenga yegera imbere. Reka nkubwire ko uyu mukinnyi
ni umwe mu bakinnyi bashobora kuba batera amasantere meza kandi bakugira marikaje, bakora sisiteme yo gukina bazamuka ndetse bagaruka no kugarira. Nukiri ukina kuri kabiri equipe ya Rayon Sport rero nawe ari kugenda bivuga ko rero yabashe kuba yakongererwa amasezerano hano muri equipe ya Rayon Sport. Reka rero nkubwire ko amakuru yo ari akagaruka hano ku Isumo TV. Reka nkwibutse ko tugiye kunyarukira kuri transfer zo mu Burayi, ubundi ukabasha kugenda umenya uko ziri kugenda zikinwa transfer kuyindi. Reka nkubwire ko rero mu makuru dukesha The Sun, ni cyamakuru cyari mu Bwongereza gikomeye cyane, kibasha kugenda gikorera amakuru atandukanye ndetse kigira breaking news zigiye zitandukanye. Equipe ya Chelsea rero ari kugenda ishakisha umukinnyi witwa Raheem Sterling, rero aho iri kugenda itanga amafaranga asaga miliyoni 50 za mayero. Akaba rero ishaka kugura uyu mukinnyi w'imyaka 27, aho rero nawe agomba kuba bifuza ko muri iyi sezo ya 2022-2023 yazayikinira. Ikamubwira ko equipe ya West Ham rero nayo yabaze kuba ya complete deal n'umukinnyi witwa Alphonse Areola, ubita Areola rero akuri miliyoni isaga 10 n'igice z'amafaranga y'amayero akoreshwa ari mu Burayi. Ikamubwira ko rero equipe Lewandowski nawe ari kwegereza kuba yajya muri equipe ya FC Barcelona, aho rero equipe ya FC Barcelona iri kuba yamutangaho amafaranga asaga miliyoni isaga 43. Akaba rero uyu munyapolonye rero nawe avuga ko rero agomba kuba yahita yerekera muri equipe ya Barcelona. Rero nyuma yuko Sadio Mane abashe kuba yajya muri equipe ya Bayern Munich avuye muri equipe ya Liverpool, umushahara we wagiye ujyashyirwa hanze ko agomba kujya ahembwa miliyoni saga miliyoni 17 z'amayero ku mwaka. Azaziyemwa rero kuva 2022-2023 kugeza 2024 2025 nibwo azasoza amasezerano ye ni equipe. Bivuze ko rero umushahara mbumbe w'imyaka rero izaba ari miliyoni zisaga 51 z'amafaranga y'amayero agomba kuzaba ahembwe. N'amafaranga rero asaga miliyari zisaga hafi 60 z'amafaranga y'u Rwanda, niyo mafaranga rero azaba akoreye muri iyi myaka rero itatu yasinye equipe ya Bayern Munich. Reka rero twihute cyane rero amakuru agenda acicikana nuko Arsenal rero iri kugenda itsembera equipe ya Marseille yo mu France, rero ko itagomba kuba yabahereza umukinnyi witwa William Saliba. Bari gukomeza kugenda rero bamushaka cyane, aho rero equipe ya Arsenal iri kuvuga ati umukinnyi tuzagenda tumukoresha cyane kugira ngo rero nawe abashe kuba yadukinira mu bwugarizi bwacu. Twagiye tubona ko tudafite abakinnyi bahagije mu bwugarizi ndetse no muri mediane no muri attaque. Niyo mpamvu reka equipe Arsenal iri kugenda isohora abakinnyi bakeya, ikongera amasezerano abandi ifite kugira ngo izabashe kuba yaje kwitabira igikombe cya championnat, yo bita League Cup cyangwa se Carabao ndetse na FA Cup. Nanone ikaba izakina na Europa League. Byose rero ni ibikombe igomba gukina, ikaba yagenda yitwaramo neza cyane. Nanone kamubwire ko umukinnyi witwa Harry Maguire, equipe ya Manchester United yabashe kuba yatsembera equipe ya Barcelona. Equipe ya Manchester United muribuka ko iri gushaka Frankie de Jong, ishaka rero kuba yagura kuri miliyoni saga 80 z'amayero. Ahangaha rero equipe ya Manchester United iri gukomeza kugenda ivuga ko rero igomba kuba yasinyisha rero iyo Frankie de Jong, ariko ibyo kuvuga ngo babahereze miliyoni 70 z'amayero ndetse babongere uwitwa Harry Maguire
babyanze, bavuze ati Maguire turacyamukeneye. Abenshi rero mukomeza kugenda muvuga ngo Maguire ni umukinnyi utari umuhanga cyane, ariko Maguire ni umukinnyi w'umuhanga. Abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ko rero yavuye muri equipe ya Leicester City rero ari umuhanga cyane. Kuba rero muri Man U agenda akora udukosa tumwe na tumwe, abenshi bavuga ko rero bigenda biterwa na equipe itameze neza muri rusange, atari uko ari hariyo Maguire w'umuswa, ahubwo ko yaba expose cyane, akaba rero bateza hari Maguire ibibazo byo gutuma rero ashobora kuba yakinana igihunga kubera gukinana n'abantu badafite capacity iri ku rwego rwo hejuru. Reka twihute cyane no tugere ku bya Pochettino hariya muri Paris Saint-Germain cyangwa se PSG. Aha rero uwo witwa Mauricio Pochettino, Mauricio Pochettino rero kugenda bivuga ko uwo bita okay, nayo nyibabwira ko rero uwitwa abo bita Mauricio Pochettino rero akushobora kuba agiye gusimburwa n'umutoza wa Newcastle witwa abo bita Carrizier cyangwa se Cartiers rero n'umwe mu batoza rero bagiye kuba basimbura abo bita Mauricio Pochettino. Aha rero bamwita Christophe abo bita Garcia cyangwa se Gartiers. Numwe rero mu bantu bagiye kuba basimbuza uyu nguyu bita Mauricio Pochettino muri equipe rero komeje kugenda bivuga ko rero akomeza kugenda rero nawe avuga ko yasimbura uyu mutoza. Reka twihute cyane nako umukinnyi witwa Neymar Junior Dos Santos yakomeje kugenda atangaza ko rero yifuza kuba nawe yagenda abana na Cristiano Ronaldo, aho rero byagiye bigaragara ko abakinnyi bose bakomeye yagiye akinana nabo, yagiye akinana na Mbappe, akinana na Messi. Yavuze ko rero agomba kuba yakinana na Cristiano Ronaldo kugira ngo nawe amukureho another experience. Ariko tukagenda abenshi bagiye bibaza rero bavuga bati ese wowe urifuza ibyo ngibyo? Ubu Cristiano Ronaldo kari umuhaduka cyangwa se ari umuntu ukina ari kuri pressure yo kuvuga ngo dutsinde, wajya ufata baro ugatamporeza ashaka kugira ngo akine? Nshobora bakomeje kugenda bashyiraho comment bavuga bati hoshi genda umukinnyi wacu Cristiano Ronaldo utazagenda umuteza inyatsi. Abandi rero baravuga bati byaba ari byiza kuba rero uyu nguyu byakomeza kugenda rero abana rero na Cristiano Ronaldo yenda yagira experience akamutoza no kuba yaba umukozi nyawe w'umuhanga. Uwitwa rero Bernardo Silva rero yabaje kuba yakoreza rero message chef wa Barca amusaba rero kuba yamusinyisha. Bernardo Silva imyaka 27 rero yashatse kuba yasaba rero equipe ya Man City kuba yayivamo akajya kuba yabana n'umuryango yari muri Espagne. Rero anga rero yagiye asaba rero ko equipe ya Barcelona, rero makuru dukesha ikinyamakuru bita Mundo Deportivo, uyu mugabo rero witwa Bernardo Silva rero yasabye kuba yagenda akibera ahari muri equipe ya Barcelona akaba yajya muri Espagne. Nanone rero reka tukwibutse ukongenda ukanda subscribe nimba ushaka kugenda ubona amakuru y'imikino agiye atandukanye, ukabasha kugenda rero ubana n'Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV, ukagenda umera neza cyane aho waba uri hose. Amahoro y'Imana akomeza kugenda rero abana nawe mu byo ukora byose, mahoro, imigisha ndetse n'urukundo ikomeze kugenda bibana nawe, umuryango wawe na bavandimwe ndetse n'isi muri rusange. Imana ikomeze kugenda rero iguha umugisha aho uri hose, kandi ikomeze kugenda ubana n'abavandimwe n'inshuti neza cyane.